bagrana hamza go honi sanai ro Oritus Deborma buagrana tu karioi thaka ani sanai ro ADC election ni jorao ticket batna ni jorao no proman mannai sabo buagrana hamza saboti prasana hamza norok sarai ka naina ro The Tipra Motha party suffered a significant blow today as 90 voters from 30 families in Hathai Kotor Khamtingbari village formally defected to the BJP. The shift occurred during a joining program organized by the 11 Mandi Mandal on Wednesday. The new members were warmly welcomed into the party by BJP State General Secretary Dr. Bipin Debarma, who handed over the party flag to each of the defectors. Addressing the gathering, Dr. Bipin Debarma launched a scathing attack on the opposition, singling out both the CPIM and Congress. He also took an indirect jab at the BJP's current ally, the Tipra Motha party, regarding the upcoming ADC elections. Dr. Debarma declared that the BJP is poised to win the ADC election, promising to hold a final ceremony function for the opposition parties and the Tipra Motha. Tini Mandai Mondoli Bisingo, Hathai Kotor, Jetagi Bormura Hili Saimano, or Hathai Kotoro, Tipra Motha Dolni, Prai, Tiris Poribar, Ne no Buibutar, Party Jonta Patio, Tini Sumbono Lam Suguna Haka, Agamidino, Borok Modijini Naharmo, Modijini Samuno, Tesini Rajuni, Jonapia Mukomotri, Manik Shahini Samona Harinai, Ebong, Jati, Manachini Tiprasano, Development, Jebabe, Klaijagitongo, Abonabora Wansuguno, Agamidino, development ni logi tongna hini borak tinis mai tangai sin party jonta party borak join khai peka simborno khabai khubailam sogo ebong teibu o hatai kotorni tini anthani je report mondol hoite phaimane agami dino kisudini poreno teibu kotor joining sabha ongnayo jagawo pray 100 family sin party jonta party joining ongnai mane o mandai mondole ba o hatai kotorni hoite kaisa ekta itihas toiri ongna thangai tonga agami dino tini noro nukhana kobangma borok যে 90 বুটার 30 পরিবারনি ভারতীয় জনতা পার্টি ন মোদি মানিক শাহজিনি যে জনকল্যাণমুখী সামনা হারি বিশ্বাস কাইনাই বরক তিনিও জায়গা যোগদান খাইপাইকা আংখা খায়ো বরংনি जों जत पाल बाक्साखाय खा थानसाखाय आगामी दिनो सिनि त्रिपुरा सरनो जों जे सबका साथ सबका विकास नि माध्यमे सिनि त्रिपुरा राज्यनो जेबाबे डेभलपमेन्ट खायनाय एवं एडिसि नि डेभलपमेन्ट बागै सिनि राज्य सरकार जों जेबाबे कक रिखा जों अक्षरे अक्षरे सेबाबेनो डेभलपमेन्ट खायनाय बागै पालन खाय दङ आबन बागै नरक नायदे आगामी दिनोबो तेबो गोबांमा दल सीपीएम कांग्रेस एवं त्रिपुरा मथांतु गोबांमा दल याकरिनाय सिनि दल आगामी दिनो तेबो जॉइनिंग अंगनाय नरक नुमनाय बुसकाङाव जे गोबांमा आगामी एडिसि इलेक्शन ना हारै सिनि अ बाहायका भारतीय जनता पार्टी वो तेबो गोबांमा बरक जॉइनिंग खायपाय सर जे थानाय साल किसा सिगांदो जे नुकमानि जे बरक सावो जे बीजेपी पार्टी के अ बरकनो जॉइनिंग खायो हिनि सामान कगनले ताम साने आं आबो सानान थांलिया आबो जे बरकनो साका आबो एकटा माने आं बिनि उपर कोनो कमेन्ट खायन थांगिया बो गाहाम खाय रिसार्च खायन गेरथ आगे बो जेहेतु पॉलिटिशियन ब्ले बो गाहाम खाय सिवो तो सो आबो कोनो माने आं आबो अननेसेसरी कक आरो कमेन्ट खायन थांगिया जे तिनि जॉइनिंग खायफैनाय बरक कोनो दिन बीजेपी जॉइनिंग ले खायखा अ बरनो सुंदि पब्लिक नर लोकरा थांनाय किछु दिन आगे बो दा पॉलिटिक्स जॉइनिंग खायखा दा पॉलिटिक्स का आगे बीजेपी जॉइनिंग खायकेना बो एकजन त्रिपुरा मथानि फाउंडर मेंबर हां बोनी बो से सिम्बल इन आनारस नि सिम्बल बिना आनारस बागाननि सिम्बल बोनी कक नरक वान्स होने तो अननेसेसरी बरनो बिभ्रान्तमूलक कक सावय जे अ बरनो जॉइनिंग खायदो होने नरक तिनि नुगुइ तंग जागाव बरक तोरि खायमा खाका याक बाय तोरि खायमा खाका हयतो तोरि खायमा कामो किन्तु हे बरं दलनि बरकनो बीजेपी थांमान नगै बरक किसु बुखा सयजोंनिया आबन बागै जा बुखुक्ति फाय आनाब सानाब आबो बरक सानायाबो आं आबो कोनो कमेन्ट खायन The defection also saw the presence of Paritos Debarma, a former founding member of the Tipra Motha party who recently joined the BJP. In his address, he asserted that the BJP is the only party in the state capable of ensuring the benefit and development of the Tipra sub-people.
ও তিনি লামাनि काम खायनो पान मानजा जाखांखै ও दैनि बेबस्था माने लामा फाना उंजा जाखांखै आपनो सिनायजे जाउगलै आसो कतर नाहार मुंखलै ও ত্রিপুরা বাই রাজনীতিটা थोंसि दे नि मा नआबनो তিনি প্রকৃতভাবে উন্নয়নनि सामुं खालायनो गाखै भारतीय जनता पार्टीनो कारै ও ত্রিপুরা রাজ্য दाबुसा जरा गैखौ गोबां बर'रक सालायो दाबुक आजागाव तंनायनो बीजेपी पार्टी खायगांखाय ত্রিপুরাसानि बगै पक सायमिया नै बीजेपी पार्टी खायगांखाय ত্রিপুরাसानि हामफ्राय खालायमियाखौ दाबुक सात जरा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर उमानि बरचिनि बरम गरां विकास देबबर्मा उमानि आबोनि आगे रगो गोबांमा ngै थांगा बो एडिसिओ फान्ड रहमानिसो कुनो मिनिस्टर फान्ड रहयाखौ सामनि बागै रहरबाबो ত্রিপুরাসা एरिया नि बागै उन्नयन उन्नति निसि रहरबले ना ओंखाय हर हरखाय थाङै नों अदारा काका अ मामा अ सार सिनि एडिसिओ फान्ड रहरि नों सानि दुबि फैनाय यां सागाव सालो ngaga फाइ गुदु फैनाय आबो दंगिया बोले आंनि दिननो हामजा गया दिनियो बहायनो आं जे दिनो बीजेपी पार्टीयाव थांगा आ दिनो करेनि दिनो प्रेस मीट खालाय सालायगा परितुस देबमा बातबारफु रांसागाराफु उनको टिकेट नि लुपफु टिकेट मानना बगै थांफु जात्रेपो तनि सिरा प्रेस मीट खाय गुदु लायखा हरं ngakai चिनि बरक तो ओ किसा हरं ngakai जरा गोसा गोखारां थांलायबला आफुरं ngakai हेलो दादा नों केसे किपिलि फाइदि नों जों नांगौ नों गोरिबो खाथि गैया नों गोरिबो खा दंथ गैया नोंआनो कुबो कुलनाय तेसा हरं ngakai फाइदिबो होनाय तां तो मुसलाबो हा आबो तां तो मुनो आबो दंमाय याबले ना दिनि बेबादनो साइ दंगो बेबादनो नुजागै दंगो बेबादनो साइमानि दंगो आ जागावो नीति गरिखा नीति मे होनगाय सिनि बुबाग्राबो जथेस्थ साइड बुन्याखा अ थांखानो रमुनारनानि नै बुबाग्रानि कक खरानाय गरै दिनि बुबाग्रानि बुखुबाय तांखानायाखौ बयतु देबरमा दुका दिया नि साम खनायाखौ नरख खनाका मेरा एमडीसी लोग मेरा एमएलए लोग मुझे दुका दिया है हिसाव महाराज मास का दिन बुकुबाय आइदिबा दिनै बुबाग्रानो जे बर इमोशनल ब्लैकमेल खालायलायनि र एडीसी सरकार सबायनि रिनै हिनै बयतुस देबरमा खायाबले आबो बुबाग्रा सिबो हायदिमा आनि लगियो 5 जन एमडीसी नो दुबई फेगा बीजेपी तलाङै रिसि नाय एडीसी सबायनि रिसि नाय आबां खाया दिनै गोबांमा बररक साव बयतुस देबरमा टिकेट मानना बगै बीजेपी थांगना नै एहे टिकेट सान पाइजाया को आं चिनि बरंना जेस दङ जागाव प्रमाण बिन थाना टिकेट बसानिया रां बसानिया कुनो बसानिया तामो गांकै प्रकृतभावे आव आं गर्व खालायो बीजेपी पार्टी नो चिनि ताखु चिनि बरम गनां डॉक्टर बिपिन देबबर्मानो ओ प्रदेश कमिटी नि काइसे जीएस लिमानि बागै जों प्राउड खायजानि नांगौ जे राजनैतिक दल जे जातीयतावादी निपक सालायो हिनपानो आसुक बुखा कुवार गरिखौ दिनै अजागाव आसुक बुखा कुवारबाय इंगा सय टिब्रासार साबा हामजाब जों साइमा खाबलेना जों नुबुnya दंखाबले सय टिब्रासाना हामजानाय साबो दिनै गोबांमा बररक सालाय दंलायो टिब्रासाना हामजागो आं दिनै काइसा प्रमाण नरक कागजे कलमे सैनारदि दिनै आजागाव तंग्रै बुबाग्राना हामजागो होनै सानाय र बरितु देबबर्मा बुबाग्रानो तुकारि ओइ थांका होनै सानाय र एडीसी इलेक्शन नि जरावो टिकेट बाटनानि जरावो न प्रमाण माननाय साबो बुबाग्राना हामजाक साबो टिब्रासाना हामजाक नरक सराय का नायनार काइसा सिदो 10 जन न बाकारिना नागानो 15 जन न बाकारिनानि नागानो हायाकाय इंगला आबो नां जरा मा सावो एडीसीओ आम हायपो नियम खायरिग्रा सिदि काइसा सिदो 5 जन बासाय माननाय जा जन बिसा पन चालायग्रा सिदों आइदिबा बबो टिकेट मा एकम नायलायो ना ताबो आं पाइले नां सिबाङै दङ आं तो साइमन न जागा दंनाय दं न टिकेट सिमि मा यां नायगाथों आबो जुनुक जागाना दे खरस बासा बहनि दङ आं ले मिया पाइने नायखा ताकाले जेसे के बनान बसलानो मास मा बासार नाय निया खायंगला आबा जागा तंबुमा बां सिखनाव बुलां सिसिउबले आबो जत बरक तो सिसु गिया सिना बक गिया आबो जों साना बथानिया हिनपानो ओ सयसु बुइ मालियो आमा हायनो नों साकाव के मिलिलाय दंनाय दंथबलाय दंनाय नों
tolani borong ke segagi tonne abo tang niyom ba abo ngi maya tini ekdom bokhabai onekbar mawan suka kubui kok jeta jefro. When a reporter questioned an elderly woman about her decision to join the BJP, she tearfully explained her long struggle to receive social welfare benefits. She stated that she had not received any government beneficiaries, including her long-awaited old-age pension. Furthermore, she claimed to have spent over Rs 8,000 on xeroxing and submitting documents, yet the pension never materialized. She concluded by stating she was now happily joining the BJP in the hope of receiving the rightful benefits. Kapurja ko 30 paribar phaile. Acha. Nung busu jarte hamza ka BJP party. Hamza sugunyang khobani khabai nyoro phayo. Acha. Asan boyas ba side basa. Nung kuno tipramatan kuno pod rok Kuno kon maya ko ang bata suji me ko pass hoi bar suka. Bata ni zero khemang sana asa su thangana. Do jani dam side lai se maya ko amba ko ji ko babsa nang saka babsa na ni ki sam mukto khaji di. Nong jam da wang basa sine ne. Ani basa ba masa jase. Bori ko bori chala bur masa se. Ani busu tin jana paritongo ekaloi bono kai bikas no angka bui bisondro monini to bang ekaloi bo khoi mangka thar ni ka bu chata o ni no chung thana si 1500 nango thangburum burum ke ba sanu kisa gana to singa o no burisi baro bala kharma sere sin no ano tabo ekaloi bo gana or phajata agi ke bis hasi ambasane abasane kelas 6 ong kai ro ro bala bisondro mono garan ke tabo iko kelas at 9 no ka khatan ke subare tai masa kai ba ko yo por oi 12 baka jo phiri ko yo phiri pano ko yata kuseli yata. Other prominent BJP leaders present at the joining program included MDC Sanjeev Riyang, Mandi Mandal President Abhijit Debarma, Takarjala Mandal President Nirmal Debarma, and Janajati Morcha General Secretary Upendra Debarma. Hajing nung babu ba sapro an bukan ang masin nang ges gelis musuke nung mata Subha Shakti hujiye Indian Police Command Subha Shakti hujiye BJP ni sabka saath sabka vikas mein hate rasul hujiye unnayane birodi rasul dinile agam ja hujiye jano unnayane birodi rasul hujiye Bharat Mata ki Bharat Mata ki BJP BJP Agro Mandal Mandal Agro Mandal Mandal Janajati Morcha Janajati Morcha. Reported by Salsang from Hatai Kotar, Chini Khorang.